Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mia panutulu Hudzaifah radhiyallahu anhu apitiru yan. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Ayamanan yan na tigo Hudzaifah radhiyallahu anhu at tigina suatigyan so mga tao si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipagisiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sumapia maanha ay ipagisiran si Rasulullah nagyang ko to mga pipiya sakna tigo Hudzaifah na ayat tigina ipagisiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to marata kawanak na tigyan uba ko niya na tigyan rautah na Peter wa kana tigyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na kunna fi jahiliyatin wa shar kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana hadha al-khair ya Rasulullah atanagu niya tigyan na si kami tigyan mapapadalum ko kajahiliyah kabinasaan nagumarata Orian yan nami akataling umar kami agyan kay atigyan amapiyah. Sabi ni taling umangar kami. Nabayad na tigyan na pagkataling umah, uli na pagkatundog si atigyan na marata. Natiguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad na tigyan. Orian yan man napitero Hudzaifah radhiyallahu anhu atigyan na bayad man atigyan na pagkatundog amapiyah sa agyang kuto marata. Tigyan na ad na tigyan. Fi hidakhm. Wila tigyan na dia tigin marayag sa lagi da tigin o katatagun sa dakmana ibarat wan na lagi do katatagun sa bil na dia tigin makarayag pipiya maana kasasawan kung mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na ini si Hudzaifah anto na may semburong na tigin na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadiyi mga tawatigin na ayaw ukit-ukitiran na salakaw ko ukit-ukitak na tigin na ayaw turuan niran na salakaw ko turuan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orian yaman na Peter o Hudzaifah at tigin na baad na tigin man na pagkatunduga marata sa gyang koto amapiyah na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad na tigin nanto nonon ipitiru Rasulullah tigyan na du'atun ala abwabi jahannam mga tawa ay pupenuluniran nagyang kutuwa pintu anu kanarakaan maurip Allah subhanahu wa ta'ala kaya kawan sa Hudzaifah na inisi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa mga tawa tigyan na ya Rasulullah na propaan nakasiran sir kami natigo Hudzaifah tigyan na siran hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina sira na tigi na mga tao na sira na tigi na mga kapupuon si iku balat tano maana kubal tano di na ana niyan na lagitin wa tigin sira na mga tao aya katero iran na lagi do katero tano mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ini si Hudzaifah ianto na ipanduan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sir kaniyan upang makarautan niya nagyang kutamasa na tigi na talzam jama'at al-muslimin wa imamahum at tigyan prautang agyan ko tigyan na masa na siga tigyan permanente si iku grupo o kay isi sa mga muslim ama isi sa mga muslim wa imamahum nagusi ko datu iran natigo Hudzaifah amay ko datu iran nagudap na grupo iran amay isi sa natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tazil tilkal firaq kullaha na awatang kaatigin nagyang kutuwa langwan ang grupo mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sumso Umar radhiyallahu anhu na miya kaysa na tingong padayan sa mga sahaba ridwanullahi alaihim si iku masa akababalin niya na khalifa natigyan na kung mga padiyan na anda tigyan ni makamumures ko katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipantag ko fitnah natigo Hudzaifah asakan
hai Umar, hai Amirul Mukminin. Nah, natigu Hudzaifah suat tigin su fitnah o manusia si iku pamilyan yan, si iku tamukian, si iku wataian na agu si iku siringan yan wa tukaffiruha as-salah was-shaum was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mana tigin na su fitnah o manusia tigin si iku pamilyan yan, si iku tamukian, si iku wataian, si iku siringan yan na mapakada tigin o sampai yang udi na kapamuasa au kapamuasa kahisadga kasugu sama pia kasapar sama rata. Natigo Umar radhiyallahu anhu watigina kena bagina ni ipagisi akan kaya tigina ipagisi akan fitnah nagyang kutu tigina tamuju kamujil bahr gyang kutu tigina sigad sa lagi da tigino kap sigad da tigino begel mal begel sa kaludan mahurip Allah. Natigo Hudzaifah tigina inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Ata natigina hay Umar skatigina ugyang kutu fitnah na adna tigina pagaltan niyo pintuan na kalakban. Natigo Umar radhiyallahu anhu ayuftahul bab am yuksar. Anto natigina gyang kutu pintuan bakalakaan anta kakabinasa. Natigo Hudzaifah atigina bal yuksar dia tigyang kakabinasa. Natigo Umar idan la yughlaqu ila yaumil qiyamah. Upama tigyan nga kabinasa na din natigyan kalakban tama natigyan sa papakaumagyan ko to alungan amawrip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ay sebutan mawrip Allah nagyan ko to mga sahaba ridwanullahi alaihim na tanto ko mala asang gilairan sa gyang ko to kapag pamakataling umagyan ko to fitnah siran na mga sahaba siran mini pagpadairan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tama sa gyang kuto Hudzaifah radhiyallahu anhu dasin kuma sa Rasulullah na ipigisi na gyang kuto fitnah yatip man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipigisi man mga sahaba lagi gyang kuto kinisi anon Umar radhiyallahu anhu. Ano sabab mahurip na Allah sanggila sa ubairan ra uta gyang kuto fitnah sanggila sa ubasiran ma fitnah mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab san na upama kasiran na malasiran isang gila sa iyang kutuwa fitna na aya lebih makapunang gila sa fitna na sa mga tao sa lakawkiran lagit tinumang urip na Allah subhanahu wa ta'ala lagit tinumang urip na Allah mas taralbi makapunang gila sa iko fitna na lagit tinumang urip na Allah subhanahu wa ta'ala adatan umakarapang ko parat yaw mga sahaba nagudatan umakarapang ko kapakalilbiran nagudatan ng makarapang maurip Allah subhanahu wa ta'ala kung ilmu iran maurip Allah ginan ikatirwa ko ron sa lebih tanu makapanang gila sa fitnah maurip Allah sa di tanu mafitnah maurip Allah subhanahu wa ta'ala batabulabor nagyang kutuwa kini propaan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang kutuwa mga fitnah maurip Allah tanto may tatararo sa gyang kutuwa kapagataling umanyan sa gyang kutuwa moriya masa lagi dagyang kaya masatan ng mga urip Allah o batan doon na pimikiran na pipian na bela-bela agyang kutuwa mga fitnah makatataling umarktan ng mga urip Allah nagupim barang nagupi susun mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. So tawa muslim amala isiyap ko paratian yan kapag agaman yan na tanto pagkawan mga urip Allah o babadin na mabimban uli na bebedem maredag uli na bebedem mafitnah sa gyang kutuwa kasasagad gyang kutuwa mga fitnah mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ganyan ni sa manusia na kailangan na gyang kutuwa kapagpanggandaganian kung mga say kasababan sa kapakatek na gyang kutuwa puso iyang o para tiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala ang makalidas sa gyang kutuwa fitnah sa paganayron mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala na kailangan nakapangandagawan manusia sa gyang kutuwa mga syai pagka lidasar kanian sa gyang kutuwa mga fitna mahurip Allah kanian masya paginaman yan si iku kapag agaman yan sa makalidas sa gyang kutuwa fitna mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa si iku pakatunduk man na video tanong na biidnillah na ano yung tanong na gyang kutuwa mga sabad dawan ritano agama Islam
mga syai o pamakanggalubugatan na biidnillah napakalidas tanong sa gyang kutuwa mga fitna mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala.